بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ برکتن والد حق ذات شراغ پلاس کی پورا بادشاہی دا وغفار سیزبان قدرت لرن کرے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور۔ اغزاد دے تقدیر کرے دا مرگ و دا جون دیر پارا چستاسو امتحان لی چکمیو ستاسو دے خیستا عمل والا او خاص اللہ دے زورورو بخنک ان کم دے۔ الذی خلق السبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور۔ اغزاد دے چی پیدا کری و آسمان نلان دے باندے او بنینے تو پیدا کولو دے رحمان ذات کے حس نقصان نو گردوان نظر دے آئینے تو پائے کے سچودنا۔ ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير۔ بیاو گرزا نظر دے بیا واپس بو گرزی تا تستادا نظر ذلیل و پداسال کی جستڑے بویم۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَاعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ۔ یقیناً ڈولی کرے منگا داسمان نزدے بڑیو او گرزولی منگا آغا مصابی وشتن کی دپار دا شیطانانو او تیار کرے منگا غیلر عذاب دا غربل کری شویم۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اشترائے کسان لرائے چی کفر کرے پخپل ربان نے عذاب دے جہنم او بد دے زید ورتلو دغ جہنم۔ اذا القوا فیہا سمعوا لها شہیقا وہی تفور۔ کلچ غرزولی شری پدے جہنم کی اوری بدی آغی لرا ہینے دل غب خٹکی تکادو تمیز من الغیظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير۔ نزدیدہ چوبشویدہ جہنم دڑیر غصے دوئے ارواخ سیو غرزولیشی پائے کی اور ڈلا تپوس بکی دڑی ڈلینا سوکی داران دا جہنم آیا نو راغلے تاس سوکی ردر گون کے۔ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير۔ دی وی بلکہ یقینا داغلو منگتا یرا راکون کے منگا غط درو جنوی و منگویل ندے نازل کرے اللہ تعالی ہی شین نے تاسو مگر پا گمرائے لوئے کیے۔ وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير۔ اوائی با کم گاوری دلید اللہ کتاب یا زانم پو اکڑے پدی باندے نبوئے منگا پور والو کے۔ فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير۔ نیخارو کدی پا گناہنو خفلو نو تبائی دا دیور والو لران۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر۔ یقینا کسان چی رکی دخبل لبنا بحال دن لی دورائے کے دید پارا بخشش دے گناہوں دے عجر دلوے۔ واسروا قولکم واجہروا به انه علیم بذات الصدور۔ اور پٹوئے تاسو خپلوئے ناؤ کخکارے کوئے یقیناً اللہ علم دے پائے خبرو چی بسنوں کی۔ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر۔
آیا نوی عالم آسوک چھ پیدائش کرے دے اتا اللہ تعالی بارک لیدن کے خبردار دے بارسا هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور خاص اللہ ذات تے جوڑ کڑے تاسو لازم کا تاوے کڑے شے نگر زید دے پار تو ارت اللہ روکی او خرید رزق اللہ نام و خاص اللہ تا واپس کر دے ظلم نیم آمنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض فاذا ہی تمور آیا پامن یا تاسو دا غزات نہ چپ آسمان کرے چخ کتب بوزی پتا سبانے پر ازمکا کی دوخ کے بر ازمکا دروانے خوزیگی ام آمنتم من فی السماء ان یرسل علیکم محاسبا فستعلمون کیف نذیر آیا پامن یا دا غزات نہ چپ آسمان کرے چراؤ بلی کی پتا سبانے باران دکانو زرد پتبو لگی چسرنگی دی زمائے رول وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ یقیناً تکذیب کرائے کسانو چدین مخیون سرنگشو زما سخت زاوغی لران اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن الا الرحمن وانه بكل شيء بصير آیا ان گوری دا خلق مارغانو تا تدید پاسا فرعون کی ریخ پلو وزرون لرا او بندی نظر وزر کل کلام ندیرا ٹنکڑی دیلرا مگر رحمان ذات یقین آغر پاسی بانی لیدن کے امن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن ان الكافرون الا في غرور آیا سوک دا آغازا چا استاسو دا پارا لخکر شی او مدد دا سرو کی رحمان ذات نہ سیوان ان دی کافران مگر پدو کا کبرادرین امن هذا الذي يرزقكم ان امسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور آیا سوک دا آش تاسو با روزی در کی کبند کی اللہ اخبل روزی بلکہ پزور نہ نوتی دا خلق پنا سرکشی کے او پنفرت کے افمن یمشی مکبا علی وجهه اهدى امن یمشی سویا علی صراط مستقیم آیا سوک چروان دے پڑمخے پخپل مخ باندے دیکھے دایت والا دے او کنا سوک چروان دے برابر دے او پسید لاروان دے قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون تو آیا خاص اللہ ذات پہ تاسوے پیدا کری اول ایوکڑی ساز دپارا غوگنا استرگی ازرونا دیر کم شکریہ کوئے تاسو دا قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون تو اللہ غزات تے خوارکڑی ہے تاسو بزمک کی او خاص غطب بیا جمکڑی شئے ویقولون متا هذا الوعد ان کنتم صادقین اوائی دی کلبی دا وعدد دوبار جون کتاسو رشتنی ہے قل انما العلم عند اللہ وانما انا نذیر مبین تو یقینا علم دائے خاص اللہ اثر دے یقیناً زخیر اور کن کے احکاریم فلما رأوه زلفة سیئت وجوه الذین کفروا وقیل هذا الذی کنتم به تدعون ارکل چوینی دی دغواد نزدیم تور وشی مخون دائے کسانوں چھ کفر کرو ابوئے لشیدہ شیرے چھ تاسدہ غوختلم قل ارائیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی ورحمنا فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم تو آیا تاسو پویا کہ ہلاکی مالر اللہ سوکش زما مرگریم
یا رحم کی پم باندے نسوک بپنائی ورکی کافران لرا دا عذاب درناکنا قل هو الرحمن آمنا به وعلیہ توکلنا تو اے غزات رحمان ذات من کی ایمان راوڑے او پاغم زان سپارلے فستعلمون من هو فی ضلال مبین زرد تاسو پتو لگی چی سوک دے پا گمراہ اخکار کے قل ارائیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین تو آئے تاسو پویائے کشیس تاسو داو بو وچے بزمکا کے نسوک براولی تاسو او بو چی ندارے